Tenaina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Mateo 7:20. Ny nankanesan'i Jesosy teny an-dafin'ny Jordana sy ny namaliny ny fanontanian'ny Fariseony amin'ny fisaoram-bady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia niala tany Galilea izy ka niazo ny lalana teny an-dafin'ny Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nasitrana azy teo izy. Ary nisy Fariseona nantona azy dia nakafanahy azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hiampangany azy na inona na inona. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ka dia tsy hisy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Ko amin'izany izay piraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy amin'ny taratasy fisaoram-bady hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy, ny amafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo hisao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Alazaiko aminareo, nazovo no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Ary hoy ny mpianatra taminy, raha izany no toetry ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionika izay teraka ionika hatrany an-kibon-dreniny, ary misy ionika izay ataon'ny olona ionika, ary misy ionika izay nanao ny tena ionika noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Ny nitondrana zazakely ho eo amin'ny Jesosy. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'ny Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany teny mafireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao zaza ary azararana tsy anatinay, fa nitoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary no nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ny namaliny Jesosy ny fanontanian'ny mpanankarena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa lasa rahalehilahy. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatro, inona no tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara, iray ny tsara, fa raha te hitrana amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy rahalehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana raha ianao sy ny reninao, ary tiavana namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandeha any amin'ny ny fanananao ka omeo ny malahelo, dia nanarrakitra ny an-danitra ianao, ary avy hanaraka ahy. Fa noho nandray izany teny izany izy, ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izao aminareo indray, ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo hovonjena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izahay efa nafy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenen'i Israely 20.
Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany. Évangile selon Matthieu chapitre 19. Jésus empérait le divorce et le célibat. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qu'ils sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qu'ils sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Les petits-enfants. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Le jeune homme riche. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il leur répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer le trou qu'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » L'héritage de la vie éternelle. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Halleluja. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 19. Im Namen Jesus. Und es begab sich, da Jesus diese Reden vollendet hatte, erhob er sich aus Galiläa und kam in das Gebiet des jüdischen Landes jenseits des Jordans. Und es folgte ihm viel Volks nach, und er heilte sich da selbst. Da traten zu ihm die Pharisäer,
versuchten ihn und sprachen zu ihm: Ist es auch recht, dass sich ein Mann scheide von seinen Weibern um irgendeine Ursache? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang den Menschen gemacht hat, der machte, dass ein Mann und ein Weib sein sollte? Und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei ein Fleisch sein? So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt zu scheiden von eurem Weiben wegen eures Herzens Härtigkeit. Von Anbeginn aber ist es nicht also gewesen. Ich sage aber euch, wer sich von seinem Weibe scheidet, es sei denn um der Hurerei willen und freit eine andere, der bricht die Ehe, und wer die Abgeschiedene freit, der bricht auch die Ehe. Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit seines Weibe also, so ist es nicht gut, ehelich werden. Er sprach zu ihnen: Das Wort fasst nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist. Denn es sind etliche verschnitten, die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind etliche verschnitten, die von Männern verschnitten sind, und sind etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Da wurden Kindlein zu ihm gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und legte die Hände auf sie und zog von dannen. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, was fällt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird es 100-fältig nehmen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die da sind, die Ersten, werden die Letzten.